IGC News. Mema Obibia Akwaba. Ahadian, latest and hot news. And I'm a promo. So when you subscribe to the channel, Bomodia say over subscribe to the channel. The way I say over click the subscribe button. Now what barely notification. When sir, the video be uploaded when the first person once I become a video. I feel we are now like video give us a thumbs up. Nothing. Share my offer for so now when you be here now who and somewhere else so I will learn a man. I feel young Bubra a year and similar aperture your pronoso. Inti a year's reporting, inti a year's Ankoya airport. Inti. Etienne careful. Mamma, Nipamqua, Obia Jam Kutano, and to me a ye. Now was I also Ranopa. Now to me Cassa. Ut me Nantia. And don't just say, we are telling in Tio. I don't want to be a son so. Nti se wo so na odwa onum me na mabo bi dua me na ma ye ro hwan 9.9 nyansani bia no obebie na no aka sa ansem bia ti se yo enti wo hunu so obi kasa sa odum se nipa no onso wakra no a eye tenten kese hunu nyansa bia nim kasa bahad abrantie bi na obi yare a wose ejise wono a just one the ekum obi amachi me hwe ye na mis ne wiase ba hi fa le se yedu sabin producer e go bi ko mfache mi so go bi po atu obi eduru on fa nyina bonte say won ye na we unim ho hwe na wona ma bonte eye woa Kwaku ahomachi me so me hwe esi me hwe bi stories no wona me hwe comments was ya baby mu aba 48 comments edipa be 46 omunya na komo chinewe na enipa obi yare o na obi e de bon ho safo yin say abrante ba ko bi so TV so hot news all time eki kansem na MPP from Pelfo be film we be say na dana Bediatuo de na yesi atese wo kem ne papa film you Odi o papa wuye de Owusu you obi papa every year babia oh akwaso ya no wo o waden ne papa film you and na wode beto no wo kem and me say hey na me ka so papa de wo aduro wo aduro invincible odi wo muda Kwaku me do ka se ne papa film mo ne papa na me ko hwe president Akufo Addo voice no o si we ni wo ani bewu sa Kwaku bebe yadru no ani bre e wo kurum ahoya e ko for the anipadifo bi atotan kuruwam e kansem e disa wo ya MPP ni a me de mesre minyahwe de se dia me se anu abrase abafomoa ya mamunti sam enkofo no se yadru baabi na wati se panimu bi ehododo no wako program US ena ne ho mfa no ena de ko hospital na enkofo aye timetable ho press one be kan cafe say adiboni bi sia one be kan na be busa say na wo kwa woni nyame ya gba chade beto madafu bi o mo ko board meeting mo ko high profile meeting onu anu drive the car akọ park Kwaku o mo free meeting no mo si form enye say staircase zo board what hwi you from one and night twist kakra this 6 hours na the 9 at the POP the 9 back no they said the POP pafo what was the POP more than 2 months timi ko hokachi was in na if you see na say woni mi say adikitwo bi say ebeti pa me pa hwe ne nkon well any pie ya sorry ya tese o mawu no omo nya 40 years ago Jim bi wo Jowulu e kwan Hussein e wo me person mo Jimedi e wo Jowulu a very popular gym abrantie bi wo ho ajai uhule ni mu ani gisem kwa wo de so sere wo ni ahode wo ni mu
odi asa wo ye training da bia akọ gym ne ade chi ya wo free na pa kwese bi ata so we call gym from gym and they see to you know enwa say nipa bitimi yes asif say wo de wo nkwa no wo de ahye to mu na obu aso de kura wo nti wa na utumi ele kura wa angasa implementation na utumi na say to anajo nsem bonso e o pass say ko ukurum o pa ko ukurum sisi ye ne kohwe e ko wo fie a o papa na so ma me free ne kohwe say 30 years ago empedi follow mo wo fie ho no eno mo You are watching Juicy News on YouTube. Media Arabia fe Yesu ye yin ni ntire ma hu ni sa na se abuso panyifo a abagana emrante akwa o na se abuso panyifo abagana dodo na ya mrante young boys because epelifone ko asa epelifone ko na dru mrante so omunko ya wo mai etimedie mesre especially media owners no Kwaku media owners no omun enkanche omun presenters no say omunye careful no be pa asebon ba beka owo owo ri yare de sere owo ni yare de sere urbi de bato na wo bi asabi producer wo bo le breadru baabi na se wo ya na abrabon se na wo bo adru ana de ne chese ni odu the age a wo ta bo adru ho and for it amahwe o ansa na wasere ne emrante nyina eyare nti emrante na stroke obetia ni se BP team na kuno obetia se be adon pass ma you can yi so for panyin ye fe say salifu abo and cry na the band de kan ko go 12 years 12 and 12 years sabi Kwaku omadi fie sei kwaran kitin o make us omuti fie ebi kopo mu so ye kotwa na yi omo amekoto bibira wo aduane abedi bibi kakra omo nya boni o omo ti kemu omo ti kire se bi omo ye reckless driving Kwaku be 4 years ago ya dafu bi ye party birthday party e wo ko foribia ngini se bi obekai kabi ko bibia na me se me antima nko bi ana ni hotel a woda omu pie oba no na hotel e card and this we go di no ja card no it will be run hotel was o card ni ho muso de sadia ye o be man ni card a just utua say 20 cities was add there bi e be ko tan minim ho me ko fa ma me ko fa ma de mra wondia e no tu card no ko hu card no e to so ba be gina ko for traffic light na say ya wo ba abesa ko hotel obeta se card bi da be dwuna ti say gram wawu on the spot obi a we fra kra ekoko for dua ni na dan for birthday party akogbo adamu what the traffic light what car no mu onye mfumso onkan ka aboni obi mum di na san bi san no madam fu bi emu ho me mate no pa busa Halifax ansabo na busa Kojo Kyeremanteng na busa Natalenato na busa Aisha Ibrahim ko busa wo mo what way just side ho so what the broadcasting be wono jima ma mo area e de kaswa broadcasting Kwaku wa bele juma wa bia school Accra Film School na Dia You are watching Juicy News on Rex YouTube. Anthony Annan News all time. me mate no wo kofie o and wa packing chain a package shop anim say wo to ade adwumre wo to ade no wa kofie e da koma nemba wo to ade no shop anim o ba betu ni car na car bia via off the road aba bona kunu ekunu me wo hon ma homache na ese na ID card tro bu ho bi ofri akuno beyond recognition na ID card na se no mu huye ye de social media say obi a woni obi a ID card ye dia no contact her ya ma hu bie madam eti enya careful nwanwan nipa nkwa obi ade nkuta no enti mo yɛ ye na wo se wo sɔre anopa na utumi kasa utumi nante a ɛno nkyɛ sɛ wo yɛ tini ni ntie o adom no na bi asonso
nti se wo so na odwa onum me na mabo obi dua me na ma Net2 TV nyansani bia no obebie na no aka sa ansem bia tise yo enti wo hunu so obi kasa sa wodum se nipa no oso wakra no a eye tentene kese hunu nyansa bia nim kasa bahad all right enti ele no betwere ho na me owodie yemfa nyubi yare yemfa nyubi na BBC unse ye komeko ekoye mpapa yi no BBC ye dwada no na aye kwa hunti bia mebuma mani etire because nipa de fateme BBC na make me nyina me refi me amenu akaba Kojo Kyeremanteng Kojo Kyeremanteng champion na ofa kwachi kura so ofa kwachi ya want to any program ya ofa kwachi 14 February yet has ya say ye di for na call ba ye say ofa kwachi bieja eno me dasi ko fu wa dwe kan ena call ba ka che me say me nua no wo bieja ofa kwachi bieja pa o manefem me ne nkasa na koma e kosoro ena me so ne se me so mo et na ayi reshafu bi aba reshafu aba ama amwa kwanta na ayi adwa manu mu na e kofie ena me so me so mo etimi wi a wo de me frofa na me ne di nkomo 9 o'clock me see from one another call by say na asi ena me tu na me kwatema ena me di mika me koye me wura ho I friend say me ba wudi UGMC as a first Akoto hotel at Japan. You run UGMC of a kwachi na da ho ya run ho. Ya run one. Ya press doctor for sinuso accident sinuso ye press na koma. No fa kwacho be da hu ni body. Me bo le breadu a obu no ho kama ne dressing kama ya run ho. Adino Yeah. Ani. Orobo Kennedy Agyapong beto me ho. Kwaku no ba ya ohu ofa kwa chese no si da ho. Nata no munya declare officially gone. Odina sabai kan si o presi bie. Guys ka bibi po pia na hwefom. You are watching Kotai war ho say. Uti wa What yi. Kojo Kyeremanteng champion. Wa kwa adwuma o. Wa kwa asore. Ewo amasaman. Oko all night e wa masaman obafie ahomache be 4 o'clock e na onya attack e mo rushing to Kolebu ya no so me wo fo me hono sa na madam fu bi e wo Kolebu wo frɛ me say god ye du nua na ba za wo ni me wo hu me be 3 times e no say du nua na ba me nua be wo say kaba na me say how e wa me frɛ Tati Buadu de ma me karabonti Kwaku wo problem bia Kolebu a fakono woni Kolebu mo kyerɛ ma no fine and me frɛ Charles Tati Buadu e to dimrika no confirm me okoya na kaba at the cold room kaba no the cold room na we say dey kwai ade mo to me to ya bokakra anyo hwa wo se obi yare obi bewu wo de hwa wo na wo beto fa wiem Bible say otiboni mu di hwa na so tiboni mu na onipa tiboni mu e di hwa no ho ni nyina bo Nyankopon sem twa na ndra ka twabre ne so a ebehu na wo no say adana me hu me no video no ya se me no me ya akonfo ana ye tra radio show a ye ka say we be si na si we be ba we be si na ba ye say number 1 me ka sa abante bi hwe no ho yi akodi poison when number 2 almost say me say the obey you one no obe report obi so akoyi one chese obe report ana ye say wo say ana wo say obi o Jubilee House Akoto wheelchair when say wo betenem na wo krom say wo ko to wheelchair ne bi mana obekampam saa e be decide this one tia for so video kan o video ni mo haya ene na matre na number 4 wo say wo krom ho atiave say obusuani ya che wo ya de sika to minum ye be ka kwhye onwe ada na mama papa ye bubu aka dem. Why did you do that? When me dey na me o say me dey den Bible say Oboni ni to amna e ma wa ono abe den obetom ndu akwakoto hiche ya mame na se wa akwakotina mu a me dey na me
But do you know something? Or he be our same the mensaka or bushani. Into Akoto and P. I throw me the abon and Keduko Mama and Funu Hunsuanum. I could tell good bremuno. Make catch rope, Messa lie. Take it from me. When me say, my paramount chief, your friend talk this real. I don't see your paramount chief. Me na make catch rope. Me say, Obia was say me made the mesa, me made the mesa cocoa bush anyone. I am me de me no bi ba. Me no bi papa, me no bi kunu. Maintenance no bi nkum to nkenya sa. Me say nkofo ombo bella ne apo no. Wa hu de tie no. Me wa me kam ya mi nga hu. Wo ko to na ntwe because of me. We so na ntwe. I throw me din wo pe ayi di abo na ntwe no kom. Amadu furu hu zu anu. Le. Me say wo de obo hu abusia no. Mo ba hu la ya mo besa. Until you come out to apologize. Obo hu de beto no. Hey. Na wa bani. O ma bodam ohun. Hey. Na wa bani. O ma bodam. Hey. Edo obi ade ekunu. Na wa bani. Me ti we sama ba wi awa ade na wo ka se wo kumi a wo be kumi. Hello. What you say? What you ba bi na ma ba na me se o bi ba be di uboni. Wo ka se wo kumi a wo be kumi. Me ti bi ba bi. Me ka ho. Wo na wa ka me kra na ba ka ma do atumu no. Ne nsori ye. Gwen say me de wo ko makoto hweche matotu abuba. Yenko bubunu egu fom na matena se din na ono no o ba kire sen hello me agunani ba me ntiase eti no me de bible mu back to send hodum and na opa kokko gina sorry dem ye che obobọ mpaye uboje omo ka bi bo nti o pe bi bo omo mo do sorry dem omo tu hey na me agunani ba me ntiase na me de bi bo tu odi bi eje what would you say that your body to pay? Not media me maternity. Me say, share in Crophobi or Hoduma, Crophobi, yet they see come almost or more family or more discano. They should watch out. What's on my name? Yes, it will be discab almost or more family. Or more discano. On the fiscano. On my face. Scano. On the fiscano. When you come with us, David, on the best song here is. Hey. As a chrome one, I will call you now, Wobano. What they are sent for chrome, but so who you may catch our say. Baby, I be medrun. What do me call drunu so na a trading for nature me? Tati, what part try, Nesha da cock, Fabidin cock, the catcher, men try. Try any papa, and any papa go pay the Macawa. Had you be almost had you no way mobile? Hajano, no huya mobo. Kodwan ko beti. Omo oko boga. Jere ye. Wo de traje o yo ba o de so. Me se no huya bobo dia. Hwe abaye bi di me ko say ye give me life. E twa kire me. Atiki to abi na me ye. O ye na mo. 3 days. Wo ye bi ki 3 days na ne ma me ko. 3 days na ne ma me ko. Look. Men kan fan gamadum. E da wudi do say ye di na ya so mu nyankopon kokroko no. Na sanya Bible mo say all powers belong to God. True of us. False. E to the upper fabra me so. What the upper fabra me so? Me kan but who come there? I swear the God. I swear the God. E ti mo de mo tra mu dubri aso na mo ni sansemfo no. Me ma ye din. Me power na mudi no victory na munya ye no ye kasi ye chiche percentages a mo amugu jubilee house no apart from president and the vice president no me percentage so say mu nyina me dey so chen me say o jubilee house ah be jubilee house o jubilee house me jubilee house me percentage in that victory that's so say o mu nyina bebre na mo ba betra ho mo ba be din sam phone ya kire me mo akate me financially ma ye din me say me nkasa me tibi baby nyankopon ti emre bia ye didi anamebwa obogu eye house yi ye beda anamebwa so we dey no ye beda na wasa sorry say ade me expose munti no ye nkonkoku me ka hye nyankopon boss ro ni asase no nyam say na dodo nyankopon de ama me wasase so no me disada no obie ni ho mo betima ye no afrim gise nyankopon entiase na nyame tiase me o de back to send and there me twa fe back to sender no back to sender na mo kwa
sorry na I saw for bumper no more year back to sender. There's no problem in it. Now me am ready them go back to sender problem oh. Me am ready them back to sender problem oh. Share. Me say me can in there. What dey muntie? Captain, a date is I send you. And then 9th October. That day never na 12 no na 12 day. Na me ka hwe na 7. Na 12 BB 12 August. August I think yes. Yes, 12 August. Ana dinasi meboa. Etie mfa ne se be 2 months mu ana. And then muntie mi biom. Me se ohini bi a wakoto nantwi. Atro bi hopes in din. E dia bo nantwi no kom. Akofa efunu nsuo. Me ka wagina mana hu se me ade no ya bi hu. E dia mana akobre mu akokotwa gu mu se me de me saka ne dehye. Me na me de me saka o dehye. Eh se wa brodi o. Ana oh that we go October. Oh nyabotre. Ah okay. Nyabotre. Ma ye ka we. Me ka o dehye o. O dehye da be coming. Na one kasa no person do huta so a I am ready for you. When me jama busuani nyina no mo say yes bibi o wiase. What kind of nonsense? What kind of nonsense? Me ma me ne me papa o mo wo me de o mo nya nipa o wiase wo ho. She. Na dey mo ba be I mean adai. Bawumia ya forza. Me dem me life to ho. Ah, na ka mo ngade yi. Ayi ba ye waru I can say and you don't know about see baby. Na be see no micro. What kind of nonsense? Yen na mo wura mu ko ba na mo yifa. Me, what come ya make am? I am telling you. So come make am. Etimu na mo ye ma me try say dan ka ba mi bi say yen fa mi mra di fie ni ade. Mama me ka e wa ha say. Ni dan ka ngo mo kwa ye me. No, me respond to ono say. Oyoba. And yes, oyoba. But me try kakra. Say no mo di dasika munti no wo ye betimi do akwa America ni ade. Na mo lose in 2 months time we are. Wo dem go hu promase ni e be koso promase. Promase, ye betra ha pepepe. Hwe, oyin na say omokofa will be from outside Ghana and the be yes amamre no. But I'm telling you it will not work. Mo dia muti kroma, be so mbesale aba be pa be machem. Yes, sir. Who don't know who you ever told Bushian one after the other? Kwamini Lumba the Abebom. Who don't know? No, Patty. Me, my wire me who. Oh, why you? Me say, if you said, I am a Holy Ghost naked wire. Say, oh, because of the poor. If you touch me, because you are said, I will shock you. My wire me. What touch? But on a Kwasebia Kofa share one city. A bell electrify. Kofa share one city. What touch me? A bell electrify. A bell electrify. Now, what ye Monkoso? Bemen Kasa. But in the spiritual word, because kun captain mami. Dear na captain ayemi. Etobu say we are innocent. May you enkunta. What I say? Except to say. Why you me born you say where the captain what default answer e just say sorry say obakoku obi ada wo kwakoku obi o me ko group abi wo fe bi o group ho you obi esuro no no obada say obu na di che keke say no ankasa no jaw do hwe say do akwa o dey sorry o pass o baba read over bra no aka obi esuro no obi anka na sem yo be obi anka na sem what you say yen tnase emma nipa we are going to expose them. Me, I am proud of the God I serve. Christo Mayeno, Diana Nano Musumu Yankupon, Yankupon Casachromo, Yankupon Bomu by Mojepia. So many again. Loyalty for winning and someone about better, yep, no so because GCD so and our no. So when you subscribe, we are Bomodian say, we subscribe to channel Sanse Hadie. Latest and hot news and Kwaku Annan Bremo. Afi ubiana will like the video, don't give us a thumbs up. Nafi share my offer sona when you be here now and somewhere also I will done and memoir. Also bet me share what we have fire and some way now I will comment box. Mobati interview in my next video. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment.
Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.